harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima shama 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 hallelujah shama 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 hallelujah hallelujah amen hallelujah amen nashaka dushima Imana vraiment tuyikengurukire cyane ni ibintu bidasanzwe cyane kuba twashitse muri kino kibanza ni ikibanza gihambaye cyane ni ikibanza cyo gushimiramo Imana ndabashimiye cyane mwe mwashoboye gushika ngazi ko Lucas ariko ni invitation aho yabateye mu izina rya Yesu ndashima cyane kuri presence y'umuntu wese yashitse muri kino kibanza n'urusindi ni inkuru nziza y'Imana ni inkuru yo gushima ni ikibanza cyiza cyo gushima Imana kuko n'abandi batazi Imana atari muri kino kibanza ndabashimiye cyane amakuru ashaka dusigura ijambo umuvugabutumwa umukozi w'Imana yasizwe n'amavuta n'Imana tukaba tumuhaye ijambo haleluya amen haleluya amen ndanezereje ko muri cyo kibanza ndumva kuba ku Imana hano hantu amen ndumva amavuta y'Imana yamanutse amen uvugire amen amen reka turimbana kakaririmba haleluya reka mwese muruti haleluya haleluya amen haleluya namake kwa ruti cyara nigezemo past ingorane fisurazizi nakubwiye ibyo kwihana yego warambye ko usamanye bwakuguye wari ufata abana bandi ku ngufu igisaga cyose kizi ko umupfubuzi no ugomba kwihana turuzoro gicyo ahageniwe tugomba gusengera bajya bose bakoranye tugusengere mu bushozi bwa mbwe mu ruhinduka cyane mu gihe none gafata nobanje kwihana gusambanya gacase kumbana y'abajya bakobwa najya magura ndize ko ndetse umubiri nambaye umubiri jebu yajya byase none we shetani agukurikira n'ahantu hera twari mu mugisha gikura bakobwa cyangwa wagiye tugusengere hama wihane uzoje mu mucyo jewe numva byase urabu nibyo n'icyumba ngaho ugire nibyo none baka no kuga wabona go mbomviriza bekuze tugusengere yange sa urabicyari mu mugisha genda cyitse ndetse ngaruka numva nani nyakuruzi none wagiye ndagiye garuka tugusengere n'umwaro cyane uriya mushikana twari twavuganye arambye ko afise impwe mu mbi cyane gusamanya munyosha yamafata abana bandi ku nguvu gisagara cyose kimuzi nk'umupfubuzi
wawundi abagore bose bahevye abagabo babo abagore bose abagabo bataco bakibamarira bacarondera abantu bitwa abapfubuzi uriya rero nico gikorwa jeje duhuye yarambare ko akeneye kwihana ndi umutima wanje unezerewe ariko no kuva twamye dusega turirimba duhezagirwa we gumara abamaguru bajya bakobwa kuko bambaye impuzu ngufi acambya ko agiye ngo nimba nteme ko mu icumba ndamwe n'abajya bakobwa bakora ivyaha by'ubusambanyi urumva iyo mbwe mu bimusanza hera pastor sa ahubwo Imana ishimwe nari maranye igihe uyu mutwaro urya mugabo si urya mugabo nari maranye igihe umutwaro wo mwishengero ambo pastor uyu munsi ntawe ugitandukanya muri boîte no mu ngoro y'Imana biragoye gutandukanya umuntu yakijijwe n'umupagani none ni gute biba yaraje kwihana aje avuye muri boîte asigaye abambaye utugera ngaha hamagacaza mu ngoro y'Imana agaca asanga abambaye utugera hanyene nirihe tandukaniro rihari hagati y'ingoro y'Imana na boîte yasize hariya pastor harakwiye kubaho itandukaniro hagati y'ingoro y'Imana n'inzu y'ubutambiro nukuri abakozi b'Imana murakwiye kwigisha gwaruka mukabigisha kubaha no gusonera ingoro y'Imana okay tugiye kubikora mwarimu sabe Imana igomugisha murakoze cyane mukozi sinzi nabo muragira nari ngiye kuraba ba mukristo mushasha yika gukwiza okay umunsi sohoreze murakoze cyane Imana igomugisha cyane yego pastor ego muvuze neza yego inzu y'Imana ikwiye kwitwa inzu y'Imana inzu yo gusengerwamo inzu yo gukorerwamo itangaza byambuye cyane gose tugiye kubihindura mugira umugisha Imana igokire neza amen amen